Kanyang laki din! Aray, ang mga awan pag naminton malag. Awan mat, apay aya? Mapantamang magliw-liwa. Ah? Wan paray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inumanda. Una, hindi talaga ayam. Mapanta. Amo mat, nagita ti pag-aayat ka. Sige nga rod paray, dagasin ka inton malag. Win, urayin ka. Nay, rumabein. Ngam nakapeles ka kidain. Papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryo. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay na, tuni aya. Kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang mat. Kahit pudno matibagbagak. Amom jay kwagaw. No aldaw nakaturog. Ngam no itirabe ay rumwar. Win. Kuwago na nang. Ay na, tuni aya. Panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami mat amapan iji inuman ka? Adala na patagapag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti checks. Win nga rod paray. Ngam pangasim paray. Imay ta ditoy, tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nalipata, mga dakayan ayat mo paray. Awan. Hindi namat among ay may ta dito eh. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau. Anya? Ay paray, makitkitam ti makitkita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito yan ta. Ay no, nagpintas si ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta paray. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo ah. Kan naggugwapo ah. At iti list, dagiti mino dito ay. Agpili kayo ah. Ay na, agyaman na ka, ading balasang. Awan yaman na, manong anak gwapo. Ay na, gusto laki di kanyak da ito abalasa. Ano ah? Kasla day bagbagam. Ay kuha awan. Awan di bagbagak. Ay, nagpintas ka. Kaskala artista iti day ta kinapintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na, naragsak da iti arabi eh. Adagwapo, anak ibaga kanyak, anapintasak. Ala, ibagayo na niya ti order nyo ha. Siyak ti mangisagana. Kaya makitugawak mo kada kayo ha. Naimbag nga oras yo, nana. kastamot kan kabalasang ka. Imayak nana. Salud-sudak la kumano, ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ije pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony jay silid na, nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala, di ka madanagan balasang ka. Numakareng, ibagak nga imay ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa itay nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae, kasla ubing. Jack lang nasong batan ti awag na. Imayan dito balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita, concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wait, i-break ko, no? Kasi ka na yung ti aramid na. Agayan ayat kami pa lang, ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton? Bakalin na, kasjay? Ay, awan na! Jack kaya ti babaya kasjay ti ugali na.
Lapdan na amin na kayat kong aramidan. Oho. Anya? Makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wen, jak ngamin kayat ti ugalin. Ha? Amin matan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, jak kati kas na. Umay ka pa'y dito ibalay tapno ag-imbestiga ka no apay ajak simbrek iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso anaramit ko dayjay. Ngamno di mo kaya't apakibibiyangan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break taki day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa, paray? Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bakkalin nakmutan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidak, nasken amaamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailaan, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan, pare. Di ka kitagyaman. Day sakit na ka ni Teresa. Ay, jak amokin ka, pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasli akinataar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman iji na minsan arabi. Ha? Wun. Ay, paray, huwag gaya. Mapantamang ki di manan into malan. Di ka madanagan. Siyak mati makaamu iti inuman ta. Ay, katwa na, pare. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos niya po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko, asapay lakuma, tagsubli kay manen. Kat ni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kahit ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak unay, manong anagwapo. Awanan yaman na, basta parakan ka. Ahay. Takit-takit na tiradang, paray. Apaw! Hoy, tagtagare pare. Ala, mga lakang arudan iti arak. Rugyam tayong tuminom. Anya? In-break mo ni Teresa? Wen, manang. Tapay. Jaket, ti ugali na, masapol ka na yun nga amuan na no sa dino dagiti papanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Jaket, tikas jay. Unay kan, siguro, ad namanin sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Nawan mo tama nang. Ay na, Tony, amok day ta nga ugalim. Day ta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang mo. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan ko na. Basta, jak kayatin ti ugali na. No imbaga ka jak kayat, di dak mapilit. Binagbagaakmat nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan talaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw na nakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, sapay la kumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublian na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na.
Anya, day tatipod no nanang. Adda manin sa bali abalasang ngar-arman na. Agtrab-trabaho ka no ijay inuman. Anya! Nay, apay akas tamot tantipur mamanakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ah, ani nanang mo? Kuno sigud mo tama nagporma dati gwapong anak yaw. Ya, papanam maya. Ay, ijay man sentro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea, Una nang, ti balasa nga rarmet. anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manu alawas man ipod nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Una, apay kapoy. Amuyo met, anak taer dati anak yo. Iso nga habulin ng mga babae. Ay, sumargang ka man si katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaan am dayta. Ne, itaman pinagmaymaysa kang ay may, Tony. Itaman pa, di mo kadwa ti gayem mo, Wan. Kaya't kung amin nasyak lang, tiga sangom nga uminom ita. Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Andrea, agpudno ka kuma. Ay ayatan nak ka di mo no saan. Ibagam kuma. Iti kasta, amok mo ti pagluglugar. Doon yaman ti pangedeng mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae amang pahay iti gwapo akaskan ka. Ha? Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya kung ti kararagsakan alalaki na parswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! 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 Ay no! Ay, tunay. Ay nak! Anya ka din day tangararamidaw. Ah, Rabain ngam agpuka-pukaw kakit day. Nakababain ka dagiti karuba. awan bibi ang dagiti karuba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya, Yahoo! Ay no kayat da. Umay na makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kun ni Andrea. Agayan ayat kamain. anya. Una nang, pudno ti bagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya. Iti kabita na panaway. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumait kinimanang doon na. Nya, da kayon kini Andrea paray. Wen, inaklon na mulangan. Kasta ka day. Ay ka nasayata nga raw paray. Wan gayam. Apay talagang awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamot. Ibagbagak lang arudan nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam. Pare, ni Teresa nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti dua tawon ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea basta latan nga inbreak mo. No iso ti destiny ako nada. Anya ngay nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam-amaw iti dayjay nga Andrea. Anya ti mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya ngay nga rod. No saan na nasayati ugali na. Ay kaso katakmanin aparay. Kas talaga ti biyag dito'y lubong. Awan permanente. Sa bagay magkit niya pare. Ang panagunak pare. Sana mapasamak dayta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Nan, kitaak man ti picture ti kaayan ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya, daytoy ti kaayan ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy? Kasla baklamat. Ni manang mo. Tila ibagbagam ako na. Umapal ka lang, gaputan na pintas.
Kasta ka ibagbaga mo. Anya? Sana balay. Iti kabita na panawan, ipashare ko dito yung balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akasla bakla. Anya? Apa di mo kaya timakidate niya? Agayan ayat tamutin sana yan. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat ka't mo asawan. Kwa! Agpadatang nga da itlog na. Anya! Apay nga talang ay bagam. Mabuta nga kami. Papanunutag nga mga nuliklikan na. Anya? Kitag man. Ay, sabag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sos. Supot ka pa'y salbag ka. Agling nipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Mawatam. Wato ni. Unaklakit din no babae ka. San matgaya? Manangalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiging ka. Saan mo ba unay nga mo dyan tao? Nga niya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun. Napasama ka. Pare. Kanya nga dito pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit na. Subaw. Unay maratan paray. Nagang dod ang araw na bakla no kasi paray. Subaw. Jaklo ko man imbibrit ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Yung sana madlaw bakla. Kaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita pare. Ken, san lang asyak agayem mo. Ti nang palpalagip idikin ka. Ado kami. Ngam, di na kami bangag paray. Kanya nga ita, nakasarak ka iti supot abakla. Ayawan mo paray. Ayaw naman. Pare. Pangasim. Di mo ibagbagay di Orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Oh, si kamad gaya mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mari. Ha? Apay? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mari. Kurtina mat kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanyak. Hay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayabgan ka nagpalaba. Siyakat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Nagapuak ije balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurang da. Kasta ka di? Katsa na bali ata manulaang mat nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man iti lending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsanot gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanog palaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanong kaaan siyang. Ne, si kamat gayam son niya. Ay, nabanugak ka talaga.
Oh, napanamaya takas taunay abannog mo. Nagapuak iti balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banogak. Una yan, mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano samti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, mare? Ha? Kasano ko ma, ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mat daya trabaho? Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga dahi ason niya ken kabakit. Tiyakman amo daya babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kit di agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anas kan pay lang nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kas day mo't lang tiugalin ni nana muna, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing da nga agsao kan aguyaw. Ngam awan mat ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Ay, lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya't yayin. Naglaing nga ron nga agsaw. Nakauyaw pa'y. Dahil kumamat ng mga opisina. Tapos no ato sir-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay, pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen ang, sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tila nga manakaw. Ay, nagsarita kami ngamin kinibos itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itutuno nagiti kakaduak. Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasan asika. Imbagak nanang ngam ipapilit namat. Kat anya ngay ngarud ita. Ay, nakuna na ngarud nanang. Ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta. No kasta maikat kan iti trabaho. Mangsapulaklangan iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon. Iti kasta, apag isuntuin katapusan. Ay una yan dagita kakaduam. Salbag da. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000 ta si katintududa. Husto nanang. Sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumama sa kijibalay na Sonya. Adalata mo di balkon da agtugtugaw. Kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mari? Ngayon, mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idi matkat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, at daman rin naramid na iti pagtrabahuan na.
Anya? Iti nga min nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarta iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kastaan ng ngag ko, iti. Katuan mas, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw, kat adumat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki, di. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay ti aramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagan mo't iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na. Gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda, kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla, gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tate imbaga kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. O sige, Beshi. Agkita tangarod inton malam ijay town, ha? Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko? Ay, kwa. Ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay, nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod, nanang. Balik sa dating gawi, Anya! Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang, nanang. Kabayatan nga agbirbiro kak, itidaduma trabaho. O sige, adakin ka day sa anak kaw. Ngamnay, agan-anad kayo itigayam bao nga ibagbagam. Kitain niyaw, nagiti lalaki pagpabayadan niyaw. Ay, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan to lang yung timay bagada. Gumatangak man, Tata Kulas. Anyat gata masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumat ti face mask agat gatagam. Ano mga iti nagadua face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan, tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsudyo. Anya? Di kay payla pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsudyo. Wala, saan man latan. Kukwam lang day tala ko nga face mask. Inak gumatang ija sa bali at tersena. Salpag ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kumano sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay Kulas anagado ti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko? Kat may salaang man. No sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspus ko, saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry adi. Napudot nga dahos ti ulo niya.
Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonya nana. Nakamake up mat. Sa dino ti pagtarbahuan na. Ha? Salsalod sudag. Ngam nakaungot kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga min amasapol nga amwam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mitantag salsal. Ay, ang salod. Nyam daw yung iwatan. Anya? Nyam. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita. Asal salud sudag laing no sa dinong ti pagtrabahuan na. Makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta. It's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng, anapan ko inala iti ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman mo kumare. Sinaludsod ko. Yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana. Nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonya ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibagalakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigo da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, ay aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da guryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay, una yan. Isumat lagayam, akasta unay nga ungot dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana. Ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na ama pa nagtrabaho ni Sonya iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat, easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kon gayam kumare. Anya ti amumon. Amo kon no sa dino ti pagtrab-trabahuan da jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na nakadisplay di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko agra. Kundi uyaw nga mayo. Ay, inayan pa ito. Nakaraariyo mga ti trabaho sirik-sirikan da. Inayan. Day tangarod mare. Nasaysaya at pa'y timapan makilablabada ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagaya makanayon ang sumipnget ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salbaga babae. Nagmaya laki din adurabon tingiwat da nga agina. Anya laki din. At tao ti gat-gatagam si Kasonya.
Ni, saan po pala nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di ka kit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdispyam. Tapno sanda ka mailasin na gita tao ya. Aguray panawang kay manlaangit. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas tauna apong tutyo nga agina. No adag saludsod, no sa dinong ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know. Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asino la dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanyapay ti maaramid ko kan ka. Abay, ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbutbut nga ko, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Dayto iti para kada kayo, nanang. Anya ngay daytoy. Duster dayta. Awan pa'y limpyo apang balayo a makita. Puro abot-abot dagiti pang balayo abado. Anya laki din. Dayjay ka timayat ata presko. Nangruna kat nagpudot dito ayan tayo. Apay, saan nyo kayat ti agbado iti baro a duster? Kayat ko baro ko naman. Ngam saan mo't nga importante daytoy anak ko. Urno ngam kidi ati kwarta. Ay, syempre, agur-urnungak mo't laeng nanang. Naira na laeng adakil tinaglakwak ita. Iso ana panunot kayo nga ingatangan ka ni tatang. No kasta, adamat kinitatang mo. Ay, adaan nanang. Itad kuntumat, inton sumangpet. Dahito yung mati para kada kayo, tatang. Anya man na ito yun, alagkas-kastusang. Anya lakit din. Agpada kayo lang kanina ng akaslasaan anaragsak no kasta nga dagatang para kada kayo. Saan ba't nga iti kasta, anak ko? Ay naragragsak ko ba? No makita nga dan kaayat-ayat po. Manuntitawan mo. Ngam awan pa'y nobyo. Aday ta kayo man ako nakon tatang. Anya nga rin ti maramidak nga, awan mo, may lawan nga agaram. Apay nusikan ti agaram. Anya? Ay, nakababain mo tatang. Babae akong agaram akit din. Ato di tatamamok a babae ti nag-first move. Apay, awan kursunanam iti kalugaran tayo. Ay, pakpakawan mo tano siyak ti agaram. Inton agapa kami to, ang mga no isingir na lang nga siyak ti nagaram. Kitjay nga binlasing patipil siya pa. Di saan aman nakiapa? Kundi ayatun na kanto, itinapudlo anak ko. Nugasat ko ti maadaan iti asawa, maadaan anak tatang. Ngam no saan, ay katanya kay nga rod. Tinapatag, adda kayo kaninana nga mga ayat kanyak. Aunagam, dumtang to ti panahon, amapukaw na kami, iti inam, iti na ito alubong. Kat agmay masakan to. Isong ano adda mailaw ang nga agarim kita. Isong batam kit dinatakos. Taag kasar kayon. 13 taon mo ni. Ayos. Saan aday ta ti pakaburiburan ti panunot yo tatang. Awatin nyo kit din dayto short pan kansando a ginatang ko. 7 a pares dayta.
bayad ti kamote, Fredo. Ah, ay, agyaman na ka, Loreng. Imbag laki din adda ka nga gatgatang nga ti produkto me. Saan min akasapulan nga agbiyahe niya ile. Iso nga gagat kayo latang agmula, Fredo. Tagatangag dagiti mula yo. Papaya nga awan tila ako manaloom a papaya. Ha? Ay padasat ti mapanagkita ka dagiti mulak a papaya. Bareng adda na loom. Urayon ka nga rod, sakbay nga agbiyahe ak. Isupay nga ibiyahe, no ada na loom a papaya. Pangipanamay kadagitan na lo mapapaya, Manong Prido. Mapan ko ilaho kin ni Loreng. Rason mo sa amot ti mapannaglakaw, ngam kinapudno na korsunadam ni Loreng, Manong. Anya kurso na da sa umit. Asino ay mo tagkrasi di ka naglaan. Anya lahaki din. Uray na laad ata, big time. Sigurado nga do ti kwartana da jay. Takanayon nga biyahe nga aglakaw itinatay. Ayaw na niya. Balasang pa ni Loreng. Anya nga tanong padasam nga armain, Manong. Sumaya ti biyag mo, no daya ti maasawam. Tadama ko na, business na. Ayaw na niya. Pulos mo nga minasaan ko ako kursunada. Urayin na, basta sumaya ato ti biyag mo, Manong. Saan nakas ita, kakaasi ka nga agtaltalon. Nakakutkutong ka. Numaasawam ni Loreng, saan kanton nga agtalon. Kadwa amtaw nga biyahe tinatayong Manong. Nyalaki din. Sabong para kin ka, Loreng. Ha? Ne, apay nga ikan na kiti sabong? Agayatak kin ka, Loreng. Katsapay la ko ma, tadanamnamak kin ka. Ha? Agpaiso ka di day nga ibagbagam? Oo, Loreng. Talagang agayatak kin ka. Diyak namnamaon nga damat gayang mangayat kanyak. Ay, apay nga siyak ti kinayat mo, kat nagadumat ti napipintas dita. Kat napintas ka mat, Loreng. Napintas ti ba nagpuspusom, kan nagagat ka ba? Panagkunak, agbagay tayo, gaputag padataan nagagat. Excuse me. Pasensya kayo na. No makisampitaw ako, kada kayo. Ding-ding kami, hindi panagtungtungtung yung kahit. Panagkunak, naskang na makiasawa ka ni Loreng. Kaya't ko ni Fredo, aparaking ka, tanagagit. Isuasaan mo na panunutin, sumpat mo, anak ko. Agkasar kayo kinsin. Ni Tatang Mat, nakababain mo tikas tangar aramidan nyo? Hindi kita nakababayin. Sana nakababayin, anak ko. Saan mo aparigatan ni Fredo? Tayo suntumad lang, tayo pagtulungan na. Ang kasar kayo, ang lalaki din. Itatagasawa Fredo. Naskan nga rod atulungan nak itinegosyo ka. Ha? Kasano kayo tayo panagtalon ka? Saan kan nga agtalon? Ipatalon mo laangan ti talon mo. Takaduan nak nga agatang kan aglako itinatnatang kan prutas. Sige nga rod no isuti ko na. Amom ka diti agmaneho? Amo ka. Gumatangak nga rod itilugan ta imanehom. Isuti usaran tang agbiyahe itinatnatang. Ada kwarta mo igatang mo. Awan mo pulos kwarta nga eh. Ada urnong ko. Nga basit laang mata. Umanay matngatan nga igatang ta iti second hand alugan ta. Iso ang aron, Loreng. Kat,
Kumusta kayo mo't ngay kini Fredo dito'y kaipatpatakder a balayaw? Ayos kami laang mat nanang. Nasingpot mo't laka din ni Fredo. Ay, nasingpat mat nanang. Ken siyak mat ti makakaamong agdesisyon. Di nak mabibiyangan. Wan mat amin ken kuana nga ibaga. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Kung naklakit din no agbakbakit ka na balasang. Ni Fredo siguro tinaituding agasat ko, nanang. Ala, say-saya atin yung arod Kat sapay la kumata iti kabiitan a panawan. Ikanda kami matan kinitatang mo iti apo ko. Kita mantalang amitan manong Fredo. Pwede lang ha. Gapota saan ka ngagtaltalon, timo daw kan. Kanya limokmag ka pa yan. Nagmayatin ta pagbagin manong. Gimwapo ka mo iti kastaunay. Kasala ko na muta pangit a kasigod. Ay kit pudno mo manong. Ita kit nagbalin ka mo na tao. Supra ka mo't. Pwera ang manong. Dakkelan ti nagbaliwam. Makita mo ita, ti pikto na dya insurok king ka. Huwag nga rod. Mariknak mo't laang tigimin awaan ti biyag ko sa ka. Ibagbagak to magking ka manong. Iso asaan na masasayar ti ringnam. Ibagbagak ka nagbalin ka na tao. Hanya laki din manong. Ulay, lumugan kayo ni Tikadwam. Ngay, si ka mag-aamday ta manong Fredo. Lumugan kayo. O may kalori, lumugan tan. Sige manong. Sa di nung tipapanan nyo aya. Dahil tulod kayo. Tamno saan kayo magmagna. Itulod ko ni Lori di ta balayda manong. Kinaduak ta da pinasyar na agayem na. Kayan ayat mo ka din ni Ading Lure. Agar-ara magpailayang manong Fredo. Kasta kayam. Sige nga Rob, tayo tulod kayo. Naimbag pa'y dadya agayam mo ta nagmayadan ti biyag na. Idi kat padpadam lang ang marigrikat. Saan mo't abimak nang no saan agapukin ni Loring? Uray basta bak na ang itan ko naman. Bak nang agpay so, saan mo't anapintas di asawa na? Di agbabae latan iti napintas. Babae ka, kastaki din ti ibagbagam. Siyempre, anya ti kagunggunaan na ngay abak nang no saan nga usaran ti kinabak nang na. Nga taakas dyan ti pa nagkita kanyak ni Lori. Itay naglugan na iti lugan ko. Kasla nagpagkat ti pa nagkitkita na. Kasla agdakayat na nga ibaga. Wano? Kras naki de. Mga rami da kiti pa maspusan. Tapno kita kami. Nagpintas ni Lori. Kaubingan na. Saan nakaskin ni Lori alaad? Mabalin ko, apagbalin ni Lori, ababae, no kaya't nalaki de. Si kamot ta dita sirok ti kayo, ading Lori. Asino ti urayam? Agur-urayak iti pagluganak manong. Papa namaya. Agpaili Umay ka na, tagpaili akmat. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente. Sige manong, kaya't kuman ti lumugan kan ka. Ay, lugan mo kunak kuma. Ala, mangan ka mga naling. Ato, to in order ko. Awan nga tati makakita ka data ditoy? Awan mo siguro? Kinuray man na da makakita. Awan mo't madingar aramidan ta. Mangmangan talayang mo't. Amo, Manong Fredo, magustuak man ti lalaki akaskan ka? Tapay mo'y.
Wan ata aminan. Addakan ka. Adamot yun asawak. Armen ka kuma. Awan mat parikot kanyak no adan asawam. Ha? Tinapatag. Saan nakabaybayan? Kan maitid mo amin akasapula. Oh? Agpaisaw? Agpaiso. Naragsak ka matasin Mang Put, Fredo. Wala. Ta awanan sa pulag iti biyag ko bakit. At dami ng kanyak ita. Agpaiso? Uwan mo. At dami ng kanyak, Lore. Anya aluri. Ha? Nailawan ko matan. Sure ka ti, Lorraine. San ka di napimpintas no, Lore, ti awag ko keng ka? Ay, injak kayat. Adan sa bali nga akin nagan iti dayta dito'y lugar tayo. Kay kayat kulat ta tinagan ko tiyawag mo kanya. Ay, sige, no saan mo akayat? Di Loring latan. Pasensya kan manong Orly ngam isardeng mun ti umay dito'y balay. Gapo ta busted kan. Anya? Nagkasang mutin na ito pa ng busted mo kanyak, Lori. Nang namnamak pa'y mut akayat nak. Sorry laangan ha. Ngam naamiris ko nga awan turong tibiyag ko no si katipaki asawaak. Gwapo ka nga agpaiso ngam amok adinak maipaanyan itinapindas a masakbayan. Sino ngay nga ro tinabiro ka makaipaaiking ka itinapinta sa masakbayan? Awan bibiyang mo iti dayta, manong Orly. No, asta. Binasted mo ni Orle? Wan Fredo, awan tumat lang ti maganap ko kankwana. Nasayad mo nga ron no, asta. Kabuta jacket nga adda kaagaw ko ken ka. Saan ka amadanagan? Tasi ka lang ti biyag ko, awan sa bali. Kunaklakit din no kayan ayat mo ni din ni Orle. Ngam, nasayad mo. Saan mo pa'y asinong bata? Planok mat ko man asong batan. Ngam, idinakita ka bigla, nagbaliw adagos ti panunot ko. Imbaglangan at inlugan kayo iti tiday di agon daway. Talaga siguro anay kadang ada tati para ititunggal maysa. Alangarot, magandan. Kalpasan na, ag-check-in tantang. Saan arumbang amarabianak, taamangan lumakadlaw ni Lorraine. Traidor at talaga daya manong Fredo. Jakla yung pagarap a babae na gaya man ni Lori. Naskin nga ipakita ka ni manang Loring nagiti video kin ladawan anaalak. Manipod iti restaurant. Aging nga imunag da iti hotel. Awanan ka iti bain manong Fredo. Isumot laga mabinasted na kun ni Lori. Tagayam, addan relasyon da. At dalang aro din asawa na kin napintasan ti biyag na. Saan pa'y lang amap na? Oh, apay Orly. Aday bagam ka ni Fredo. Awan dito'y napanagbayad iti bill mi iti silaw. Amok ngawan nito manang Loring. Oh, apay nga rod nga imay ka nga eh. Imayak tapno ipakita king kada gito Anya nga minday tayo. Mabit lang. Taday pabuyak king ka. Manang Loring. Nasaya at matanagawid kan, Fredo. Abay, ada ka di paramid mo bakit? Adda, Anya da ita? agimpaki kan, kat pumanaw kan itamat laang. Ni. Apay, paparawon nakmatan bakit? Awanan ka itibain? Syakti na magbalin kan ka tao? Itatanan anay ka na tao? Isukat nakmatan iti ubeng kan na pinpintas? Ni. Anya ka din na da kay bagbagam bakit? Ay, saan ka na makapaglibak?
Imay dito'y ni Orly, kat ada impakita na nga ebidensya. Manipod iti panangan yu iti restaurant, agingga iti isasarak yu iti hotel, akadwam dayjay alori. Kuha ba ka Isumat lagayam alori. Kunam kanyak, tamay lawlawan ka lang amang ibalbalikas itinagan na. Pakawanan ako, mabakarit. Sorry talaga. Isin ako ni Lore. Pumanaw ka ni tamat laang. Ha? Gaputa inamin matlaang ni Orly kanyak. Asa anak nga ay ayatan at ilaang kwarta ti inayat mo kanyak. Oo, sana po Lore taloreng. Urayan niya pa'y tibagbagam. Saan ako na mamatikan ka? Ala, agimpaki kan kat pumanaw kan. Tilaang badom ati mabalin mong alaan. Anya? Awanan ka itibayin, Orly. Gapukin ka, insinan akong tasawak. Sikat yawanan ba Inagaw mo ti babae nga yatak. At dala nga roden king kati amin. Agawan nak pa ilaeng. Gaputa siyak ti kayat ni Lore. Kayat nakalaeng gapo iti kwartam. Ammumot nga armak. Inagaw mo pa ilaeng. Isu akwitstan manong. Agpada talaeng anapukawan. Anya laki dain. No, para ka ni Juan. Para ka ni Juan. Kat para ka ni Pedraw. Para laeng ka ni Pedraw. Saan ka nga agagaw? Iti saan mo ako kwa? Anya laki dain. Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apara. Dito'y drama tayaw. Anya laki dain. Insurat ni Miss Grace. Isang sagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, maray, apay nga gwalwalis ka katrabi Ha? Taapay ko, Mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis iti rabi Pamati la ti tattao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat ngamin mamate. Dakas nga ro ti agwalis iti rabi ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal kakit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasi man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis iti rabi Ha? Para kan kwa na kat dakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman, patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punre ta bakit? Sana maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya laki din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan asin suwanda iti biyag, gaputa sanda apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di marinday tang ibagbagam si Kaida. Apay manen anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manen nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ayat ti sana panagwalis iti rabi ti swerte.
Ha? Depende lang tamit ay di kinagagat, kinasarot ti tao. Anya lagi din. Ale, may isa ka mat kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka ra brabe eh. Anya? Tapay kuma, daki sa iya. Awan lat nagdumaan yo ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh? Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si kaki dimot kumari Aida. Anya kay kumatidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko mga ramidin itan. Patpatim mo dayta. Ay, awan a talaga tinagdumaan yo iti dayjay a Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao diti bagbagam kumari. Agawid ka kay din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakam sa Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha, anya dayta? Apay, pudno ka ti bagbaga dayjay nga Aida. Adakas ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinangibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kajay. Saan mga swerte nga eh. Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngam dayjay nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsam dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay a nagalas a bakla. Iso siguro nga awan aasensuan na itibiyag. Tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin da dya bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi eh. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Yak amukin kay da. Naku na maday ta tibilin da di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Ngam da di nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatyom ti bagbagak. Kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan ay da? Agsalsalod sudak lang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman dino. No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan nana. Nay, alya ka din day tangay bagbagam Aida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo Aida. Anya? Bakbakitan ako, ngumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti maisuro? Adya, siyak pa ya talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti maisuraw. Masaya ata nagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpailaang. Di ka pailain mo na naturog. Inuray ka talaga, tainyuray ko king katiwara, Yesilid. Anya? Unay kan ay da.
Nangan ka iti nagsasamit ijay silid. Sakit saan mo dinalusan. Nubigat ton. Anya ano bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado ti waraan nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napandangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak kaya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwalis iti rabi eh. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Sungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi mo kang pukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlaan day ta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakas, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Kudno mo ti bagbagaksan aya. No dinalusam kumatinanganam dito'y silid. Awan kumatinakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirret lang nga rod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awan na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil tatiga na ba iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pala, mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpigsam ti ag sa una na. Diyakunay mangigtibagbagam. Apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabi, nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas dagwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kun ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrak matan ti kuton dito'y lapayag ko, nana. Ay da paw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkuna nga men asaan na awalisan no nasken mo't adalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinangipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod kit. Kat, naikat nga tan ti kuton itilapayag na? Saan pa ka no? Baka gay ayam pa lang di unig Isumit ko na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala kit det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare.
Nadamag ko ngamin, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Kat, anya ko matikakat katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakatkatawa iti araramida ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan ko mati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan nga agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan ko't aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton ni talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumare, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay, kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun abes. Amumot ti panagat katawa kat makapainsulto bes. Ay, gunguna na kit di Kinasadot na lang dayjay. Iso asan na makawalis iti rabi. Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng, no pa nakastrok ti dakkel ako to iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatsin na. No, ado ti warna, apay ka din na saan kang agwalis. Tsak manamukan ko ana, siguro. Itaan ako ton ti lapayag na agnakam mo siguro, bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga nuinton sumaruno kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga nutisil lang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton dyan mabagbagi na, jaklam mo na, yan niya laki de. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumari. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpigsam basit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay katidakkel ako ton dito ilapayag ko. Naiina, ti kunak laang gungunam. Anya? Ti lang to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilanga, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumari. Putno mo ti bagbagak, saan aya? No day ta silang mo ti makuton. Ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Saan ada kasi panagwalis iti rabi. Ti dakas kat ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.